I pozdrav svima, evo nas ponovo u novoj epizodi Bees Farma, poslije dugo vremena. Znači, Bees Farm, kao što znate, ili ste možda vidjeli na mom kanalu, imao sam account 20 Hive, znači top account sa bukvalno 3 najjače udaralike u igrici, sa 5 kvadriliona total, čak sam jedno vrijeme bio u top 100, ali taj account mi je obrisan, to jest iz nekih razloga, sad ne bitno kojih. Znači izgubio sam taj account totalno, to jest progres nije savean, imam taj account, ali naravno u Bees Farmu nemam ništa, imam bukvalno 25 pčela. Pa sam prošle godine napravio ovaj alt account, na kojem ćemo danas malo da igramo, da kupimo Gummy Boots, tako da zato sam skupljao evo već koji dan, što bi rekli glue, zato što mi je samo glue ostao. Znači evo ga šta od resursa imam. Znači sve sam skupio osim glue. Na ovom accountu dosta sam slabiji, znači po resursima imamo znači ovu, diamond eggove imamo 4 zato što nemam diamond mask, imam bubble mask. Znači ja neki plant, 3.32 ovu, svirlede, caustic to skupljam da bi kasnije mogu prijeći u red, a moram kupiti taj papir također. Znači po resursima sam ovakav. Znači ovo ćemo brzo, onda idemo ovu, auto clicker, bam. Šta nam još ostaje? Ostaje nam imamo još 22 komada. Ovdje idemo, 300, 1200, mislim da je to dosta, tamo za 22 komada. Ubijemo spidera. Znači pokazat ću vam account moj Hive i ostalo. Znači što se tiče amuleta i samog accounta, ono nije toliko loš, malo grindam na njem, makro stavljam na Pine 3 da se naš nafarma do Beastmasa. Znači stick bug, bomb pollen, blue bomb pollen, odlično. Znači možda blue bomb pollen bi bilo ljepše da bude 30%, ali to nebitno. Blue bee attack mi je malo i bond from battle su ono kao srednje žalostno. Supreme Star, imamo double passivity pop star shower, idealan passivity za blue hive. Tu je onda blue pollen, pollen from bees, to je sranje, znači umjesto pollen from bees treba be ability ili crit chance, da. White pollen, umjesto white pollen idealno crit chance ili be ability, zavisi od stata ispod. Pollen idealno, convert rate, znači ovo je amulet 3 od 5, zato što ima convert rate pollen i blue pollen. Kog amulet sranje, bee attack, blue pollen, samo onako da ima, snail također stanje sa silverijem. Znači king beetle 86% convert rate, nije nešto specijalno, bolje 99 ili 100%, bee attack idealno. I idealno za blue je naravno blue field i bamba field. Unpass idealan po meni, convert rate, crit chance, pollen i crit power, umjesto možda pollena bee attack, ali ovo je također ekstra varijanta. Moon 10% bond from thieves i honey per pollen daje za 3% veći, bio bi idealan, a bond from thieves za upgradeovanje naredno. Znači idemo sad ovdje. Op, me glue. Evo ga. 22. Speed. Eto ga, 500 glue, imam sad sve resursa da kupim Gummy Boots. Također napravit ću neke klipove kako bi obrađivao idealne hive-ove, to jest na početku blue, a kasnije i ostale. Također sam planiram prijeći u red, zato što je ono kao mnogo bolji. Evo ga. Bam. Take a note. Craft. Eto ga, craftani su Gummy Boots. Naravno ranije sam imao mnogo više resursa, znači imao sam par hiljada glue fazon. Ali bože moj, mislim. Znači, što se tiče moj hive-a. Moj hive vam je otprilike, sad ću ga promijeniti da bude normalno. U stvari, neće, ostaću kao ovako, pošto kasnije trebam ići. To je stavio promijenit ću fazon. Evo ga, Frosty taman.
ono, cool, shy, commander, rascal. Naravno ovo nije idealan hive, ali je otprilike hive s kojim bi mogli igrati, koji je za mene, rećemo, ok. Naravno kad izađe Beastmas koji je za 10 dana, zato sam krenuo igrat. Mislim da će se ono, meta promijeniti sama, tako da vidit ćemo kakav će tamo biti hive, pošto trenutno samo da dobijem jednu pčelicu. Evo ovako, trenutno po meni, kako je za mene ok baš hive, je Basic Bee, obavezno Gifted Basic Bee, znači Bomberbee obavezno, znači obavezno Bomberbee, Bumble Cool također, Husty po potrebi, znači ako ubijate stick buga možete stati Husty kako bi neki bolji tokena dobio, to je lakše ih uzeli. Looker također obavezno, Stubborn ako makro koristite obavezno, a u Blue Hive savjetujem da koristite makro, ili samo ako farmate ono značajno 20%. Bumble i Bako, mislim logično treba, Commander također, Frosty također, Honey Rear stavljate samo ako ubijate nešto, Snaila na primjer ili Stickbuga. Baby vam ne treba zato što imate Tadball giftede, Carpenter također, Diamond Bee obavezno, znači da imate Convert Trade, to vam je jedna od bitnijih stvari u Blue. Što se tiče muzike, znači Music Bee trebam od 3 do 5 komada, znači neki koriste 5, neki koriste 3, ja lično koristim 4 kao neka zlatna sredina. Ovo vam također treba za Bee Movement Speed. Evo onda dalje. Beyond koristite minimalno 18 komada do 26 komada. Znači tu vam je neka 26 maksimum, može i više čak, razumijete, do ono, koliko vam je želja. Ali ja lično koristim 21, ali ću smanjiti na 20 vjerovatno. Zato što ono potrebno. Faze bi također ono kao u Blue vam ne treba, ali treba vam nešto da polje vam bude bolje. Tako da ako imate neki fazi hive ili tadball hive, vjerovatno neće vas zanimati, ali onda logično fazi ne treba. Onda Precise Spicy također ne treba, Tadball također pitanje ono. Znači po meni minimalno 6, maksimalno 9 komada, optimalno je 7-8, mislio sam praviti 8, ali trenutno nemam slotova, zato što imam 21 Beyond, imam dosta pčela koje možemo reći i da ne trebaju. Onda BRB obavezno, Cobalt Crimson ne, Digital Bee veoma veliki buff daje, znači jedna od moćnih pčela u igrici, ali nemam zato što sam Blue Hive, ranije sam imao naravno na mom mainu, ali to je sve što bi rekao prošlo. Onda Festive Bee također vam ne treba, znači ono, ako neko ima Festive Bee od vaših drugara i zajedno farmate na makro, znači to je sasvim ok, ali ovako Festive samo vama ne treba. Gami, bitna pčela zato što daje 5% honey per pollen, što realno znači ako stojite na makro, ako farmate 5% po 5%, to je mnogo. Photon Bee vam ne treba, daje insta konverziju, to vam ne treba u Blue Hive-u, a i samo pčela nije ništa jaka. Papi vam treba samo gifted ako dajete ili level upujete Hive, što ja trenutno ne radim zato što ću skupiti pare pa ću level upovati na 18. Do tada ništa, a i trenutno ne mogu puno skupiti zato što imam Bubble masku, nemam Diamond, a Diamond maska vam daje ogroman buff na Blue Hive. Tabi vam potrebno iz razloga zato što daje 50% crit power, što znači zato što nije to red da igra preko super krita. Vicius vam ne treba, znači on vam ne treba, ali Monster Respawn Time za Beastmas će biti idealan zato što će brže ubivati Snaila, brže ćete ubivati krabu i logično više ćete dobijati gingerbreadova na primjer. Sam Vicius u principu njegove buffova vam ne trebaju, ali ja ga držim zato što mi je dobar, mislim za mene je ok. Neki top hiveri, znači što ljudi top farm imaju, njima vjerovatno ne treba, to jest nije vjerovatno, nego im 100% ne treba Vicius.
Ajmo dalje, Windy također vam ne treba, znači nije potrebna u Blue Hive-u, ali ja ću je staviti. Upravo mi je crashao Roblox. Nice. Nevjerovatno. Znači, Windy Bio ne treba, zato što ništa specijalno da farmate u Blue. Ali jedna top stvar kod Windy jeste to što spavna tornado. Ako stojite na makro, na svom ili tuđem serveru, spavnat će vam tornado i dosta više blueberrya ćete dobiti. Znači, dosta više blueberrya, to je čak 20%, 30% više blueberrya. Ako stojite sam, to je 23%, to je 100%, razumijete. Znači, ako ste farmali 1000, farmat ćete 1200, 1300. Znači, i zato vam je odlična Windy. Ako farmate, na primjer, blueberry. A drugi neki razlozi, rećemo tako da nisu aktualni, to jest ne postoje. Naravno imate i ono cloud, znači da cloud imate, znači više od cloudova dobijate, pa ću ja zato staviti na Hive, zato što trenutno sam tanak s resursima. I šta ću zamijeniti, znači Windy Bee ću staviti umjesto jednog bionta, imat ću 27, to je 20 bionta, sam tadbola, ali nakon 20 bionta malo, zato što nemam Diamond Mask, pa mi capacity vrlo ograničen, što bi rekli. Što se tiče nektara na Blue Hive-u, obavezno je motivation, motivacija, comforting i satisfying, to su 3 obavezna. I onda ide ka 4. nektar koji držite, možete držati ako uspijevate držati na Hive-u, držite refreshing i onda u onom slotu gore kod doneta držite incubating, ali ja držim refreshing gore zato što ne mogu održavati toliko nektara. Blue Hive prednosti mane, ima malo atak, ali može biti na makru. To je sama glavna prednost i vrlo je jeftin, trebamo samo pop star da bi normalno farmao, dok kod reda trebate star sef imati i trebate imati sam skočak star. I to jede puno resursa i morate imati najjaču dareku igricu. Tako da, mogu da kažem da je Blue dosta jeftiniji, da dosta se više isplati do 19. Hive-a. Ako napravite već, ako vidite da imate Stingera, ako možete dobiti amulet, odličan i samu kosu, onda idete u red, mnogo je bolji po meni, zato što imate ogroman atak, robo quest ćete prolaziti lagano, imate dosta brže ubrzanje, znači lakše se ubrzavate, više ćete farmati u sekundama, dok Blue Hive je više za makro, za ako igrate 24/7, farmat ćete dosta na makro, pogotovo ako imate Diamond Mask, Tide Popper i Full Gifted Hive, znači tad ćete stvarno mnogo farmati. Znači ja sam potrošio sad oko 500 Stingera, rećemo, da kupim Gummy Boots. Naravno to mogao sam i da ne radim i da sačekam još 5 dana i da ne potrošim tih 500 Stingera. Ali kad već mogu da napravim, zašto ne bi prosto napravio. I sad trebam spremati jednu drugu stvar, a to je trebam spremati glitere. Znači, stvarno je Endcraft, ovako ćemo. Trebam spremati glitere zato što Diamond Mask zahtjeva glitere. Ja ih trenutno nemam. Znači, trenutno sam srećan, kažem, vrlo tanak kad kupim još Diamond Masku i onda kasnije skupljam samo na Tide Poppera. Ali imao sam sreće pa sam dosta Hive-a giftao. Znači, ove etikete skupljam sad za Windy kad dobijem gifted, da giftam odmah, to je kad dobijem Windy da je giftam. Znači, i što se tiče ovoga, imamo dosta gifteda, to je 6 gifted tadvola, gifted logična fazi i dosta gifted biontova. Znači, ostalo mi još 3, 6, 9, 10 samo da ga giftam, računajući sa tim da ću promijeniti jednoga i dodati Windy. Ostaće mi samo 9. I da, jedno Shocked mi je nekako sumnjiva pčela, ne znam da li da je ostavljam ili ne. Znači nekako mi je, ne daje nikakav buff, ali svi top igrači koriste Shocked i to me samo živo zanima. Zašto? Gdje je Shocked? Koristite zbog ovog. 50% convert speed.
Ne znam, je se ovo odnosi samo na nju ili na full hive. Ali bože moj, vidjet ćemo to kad budu neki testovi i kako će ljudi u blue hive-at. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip do kraja, nadam se da ću uživati, nadam se da ću objaviti još koji klip za koji dan, kada malo upgradem hive. Nadam se da ću do Bismasa i prvih par dana Bismasa uspjeti da napravim 18. hive. I taj potpred da skraftam u roku od 20 dana. Za tih 20 dana šta trebam skupiti, znači tu ću vam samo još pokazati, a sad javljamo. Znači za 20 dana ću morati da skupim, računajući da ću kupiti Diamond masku, ok, Stingera 200, to ostaje, Tropical ostaje, 50 smoothie i 75 Spheroid Waxova i 1500 ekstrakta. Ovako, ekstrakti AFK Macro Pine 3, nadam se da ću tu skupiti dovoljno količinu ekstrakata za 20 dana naravno. Ostaje na malo requesto, ali toliko o tome. 75 Spheroida, znači imam 48. Biće questovi, biće puffshroom ću dosta farma čim dobijem Diamond masku, zato što sad ne mogu. Znači, ostaje mi koliko komada, 27, tačno 27, što nije toliko teško ni za craftat, ni za ništa. Ali dobro, craftat će se nešto će se ovo, nešto će se ono, tako da po tom pitanju ja mislim da sam lagan. 50 smoothie, to ću kupiti za gingerbreadove, to jest prvih 20 dana, nadam se da ću kupiti za 20 dana toliko gingera, od kad kreni Bismas. Tako da, mislim da će biti lijep farm na ovom Bismasu i kasnije na sredini ili poslije malo u sredini Bismasa ili pri kraju ću prijeći u red. Zato što je red hive best hive, što po meni. I ništa. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Čujemo se u nekom narednom. Pozdrav!